upfuye ntumva umuntu abaruhutse rwose abababara nabasigaye byo ndabyemera niba ariko nabwo niba hari cyo wari ufite baba mari ko hariho n'umuntu upfa muri societe akabafashije abantu. Ku itariki 7 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026 urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko Karasira Aimable Uzaramba yapfuye nyuma y'uko afashe imiti myinshi yari asanzwe anywa akarenza ingano yayo haburaga amasaha make ngasohoke muri gereza kuko igihano cye cyari cyarangiye. Umuvugizi wa RCS Sengabo Hilary yabwigiye ko ku munsi wo kuwa gatatu ubwo Karasira yari amaze kugenzurwa byose habura amasaha make ngasohoke muri gereza aribwo yanyweye iyo miti yamufashaga ku burwayi bwe bwo mu mutwe yari afite. Umuvugizi w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS SSP Sengabo Hilary yemeje ko Karasira Aimable yapfuye nyuma gato yo kurekurwa mu igororo rya Nyarugenge. SSP Sengabo yavuze ko ubwo Karasira yamaze gufungurwa ari ku kibuga cya gereza ahasanzwe hakirwa abagororwa batashye ndetse bakanahategerereza bo mu miryango yabo baza kubacyura. Karasira afashe imiti asanzwe anywa y'uburwayi yari asanganwe, abantu bamubona arimo aranywa myinshi baramwegera barayimwaka ariko basanga hariyo yari yamaze kunywa. Ubwo babonaga ko amaze kunywa imiti myinshi irengeje urugero yahise ajyanwa mu ivuriro ry'igororero ngahabwa ubutabazi bw'ibanze, nyuma agahita ajyanwa mu bitaro bya Nyarugenge birangira yitabye Imana. Yagize ati ubusanzwe iyo yayinywaga yasinziraga ikamufasha gusinzira umwanya, ariko kuko yanyweye nk'uwiyahura yanyweye myinshi niyo yamuviriyemo urupfu. Bamugejeje kwa muganga ku bitaro bya Nyarugenge biranga. Ariko sundi ko kuvuga ari ugutaruka, uyu Karasira Aimable ni muntu ki? Karasira Aimable yavutse kwa 24 Gicurasi umwaka w'1977 avukira mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, umurenge wa Rwanira, akagari ka Mwendo, umudugudu wa Rugerero. Akaba yari imfura mu muryango w'abana 4, abahungu 3 ndetse n'umukobwa umwe. Umubyara yitwaga Karasira Karaveri, akaba yari umwagoronome, naho nyina umubyara akaba yaritwaga Mukarusamba Goreti. Karasira nubwo yavukiye mu Majyepfo, ababyeyi be baje kwimukira mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge, akaba ari naho yakuriye. Amashuri abanza yize kuri EPA, ishuri riri hafi ya Meteo Rwanda, naho amashuri yisumbuye amwe yayize mu seminare nto ya Ndera, aza gukomereza muri Lycée de Kigali, naho kaminuza ayiga mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare, aho yize ibigendanye n'ikoranabuhanga. Yize kandi icyiciro cya gatatu cya kaminuza ibizwi nka Masters mu bigendanye na Software Engineering, abyigira mu gihugu cya Swede. Yatangiye kumenyekana ubwo yigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare ho mu Majyepfo y'u Rwanda mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2000 nk'umunyeshuri w'umuhanga mu ishami rya siyanse za mudasobwa. Karasira ubwo yigaga muri kaminuza yakundaga umukino wa karate, akaba yaranawufitemo umukandara w'umukara. Karasira yabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga College of Science and Technology yahoze ari KIST. Yigishaga amasomo ajyanye n'ikoranabuhanga Information Technology, akaba yarakoze imyaka igera kuri 14. Kuwa 14 Kanama umwaka w'2020 nibwo Karasira Aimable yirukanwe muri kaminuza y'u Rwanda ashinzwe imyitwarire itajyanye n'indangagaciro z'umwarimu. Gusa we yavuze yuko byatewe n'ibitekerezo bye yatangaga ku muyoboro we wa YouTube yari yarisukura imbona. Uretse kwigisha muri kaminuza y'u Rwanda, Karasira yabaye umuhanzi w'injyana ya hip hop, akaba yarakoreshaga izina rya Professor Niga ari ry'abantu benshi bari bamuziho. Indirimbo ze nyinshi zamenyekanye harimo nk'iyitwa Cishwaha, Karito Rouge, Turi ku rugendo ndetse n'izindi. Mu mpera z'ukwezi kwa Gicurasi mu mwaka w'2021 Karasira Aimable yatawe muri yombi ashinjwa ibyaha birimo guhishingiro Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, kutagaragaza inkomoko yemewe n'amategeko y'umutungo w'amafaranga bamusanganye, kuvuga amagambo yo kwangisha rubanda ubutegetsi buriho, guteza imvururu muri rubanda ndetse n'amacakubiri. Mu maburanisha ye yakunze kuvuga ko afite ibibazo byo mu mutwe, aho yasabaga ko atakurikiranwa, ndetse yakunze kugaragaza ko asanganywe indwara z'igihe kirekire nk'indwara ya diabete yanafatiraga imiti. Ubushinjacyaha bwari bwasabye ko Karasira mu gihe yahamwa n'ibyaha byose bamurega urukiko rumukatira igifungo cy'imyaka 30. Karasira Aimable yasabye imbabazi abakomerekejwe n'amagambo yavugiye ku muyoboro we wa YouTube, avuga yuko nta mugambi yari afite wo kubiba amacakubiri no guhakana Jenoside. Ku bijyanye n'inkomoko y'amafaranga yafatiriwe, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Karasira yakuye mu barwanya leta y'u Rwanda
bari bashyigikiye ibyo yavugaga. Karasira yavuze yuko we yarasanzwe atunze amafaranga menshi harimo imerekeza yahawe na Kaminuza y'u Rwanda yabereye umukozi ndetse n'amafaranga yohererejwe n'abagira neza, kandi ko nta cyari kuyamutwara kuko yari akiri ingaragu. Kuwa 30 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2025 urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza rwahamije Uzaramba Karasira Aimable icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda, rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 5. Ubwo Karasira yakatirwaga imyaka 5 yari amaze gufungwamo imyaka 4. Kuwa 6 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026 Karasira Aimable yari arangije igihano cye cy'imyaka 5 yari yarakatiwe n'urukiko, ndetse ubuyobozi bw'igororero rya Nyarugenge byahamirije ikinyamakuru igihe ko ari burekurwa agataha kuko igihano cye cyari cyarangiye. Mu gitondo cyo kuwa 7 Gicurasi 2026 nibwo urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko Karasira Aimable Uzaramba yitabye Imana aguye mu bitaro bya Nyarugenge. RCS kandi yatangaje ko yajyanwe muri ibi bitaro nyuma yo gufatwa anywa ingano irengeje igipimo cy'imiti y'uburwayi yasanganwe cyagenwe na muganga. RCS kandi yatangaje ko hategerejwe raporo ya muganga yemeza icyateye urupfu rwe. Reka mbashimire mwebwe mwese mukomeza kudukurikirana. Ibiganiro byacu byo nakagaruka Dive Corentin niko nitwa.